Hello guys, video thang ngal le leta tuntum kan video tur hi poimo lu tuk tak mai ania uluk takhan lo ngai thlale ola atira train lo en charsa ta ola chon tuna kan topic tur hi samhu chunga hai kan thil ti swalte samhuwa kan ti thinte kan ti lo thinte kha i samte lo chiat pha thinte mo samhuwa hian enge man tur entia en kol tur nge samhu hi entia ti tur nge tikha lo soidona tuna lo tanang lusuk zwa hai samhu na sa khan sam khui kha ti lo turani sam khui sin hai angchi khui na sat khamo samhu khan kha thalawa sam khui pa ngai sam khui sin angchi kha I khui na sat kha thalawa kha sam kak te omdua samaro dua samjai kha chak lo dua I abung dua ni ma kham samjai sam khui sin in man khan I khui du ni pon hai I tangle kam kan dita I brush flat brush mo as alien ang chi ako zaw do ang chi ai tiang photo ang chi hi tiang kai mang thaya chumi ma pon seram kai manga seram in noyanga chon amora tangin ten ikhui thlatura ni chu mok chai ni khuyanga uluk deu ni khuinga ani lo pon samrowa chakhan sam khui hi man turani chon kami sam huwa ikhui na sat khan sam chedwa sam ka om duani chon sam risel na kha achema em bokani chon samhu chunga hit tools man na sathi athalo ema hit tool a chon hai flat iron sampo ngi lang chite chon samti kirna mo temporary samti kirna tong ang chite ha ete around siam akirang chi siam nang chite kha samhuwa athalo ni samhuwa man kan isam zai kha ahu le kami hit sa kha iti kop chon nge akang he ein frying mo ein kang ro theni kha samjai kha abung dua sam kha chedua sam ka pom du ne chon I samjai strong na kha chen ma em bong na chon I sam natural resel na kha moisture dehydration te kha abonga tlavek don ni kha I flat iron te imang du ni chon I sam khai te ro photanga 100% in arawanga chumizwa I sam condition na zira khan flat iron pokha a temperature kha ya adjust torani samro cho man tur tiang ho hi styling ni ti don pon tong te flat iron te samro cho man turani chupo heat protection noi zwa heat protection ni noi photanga chumi za mang cho torani chon hai lusuk zwa samhu kha samhu chunga sam I tron khan samtan khan athalawa tight dawa ton kha athalawa sam bok te mo sam hu chunga ton ponytail ang chi tai dewa ti de kha sam hu chung khan athalawa sam zai kha bung duwa chuan isam koi du boka chuan isam achema emema isam atla du boka chuan isam risel te pokha abo du ni sam hu chunga itron tight khan kha athalawa emema chuan itron dun pon sam ro zwa khan ton tala chu po alu sen mo tai du tuk lawin heta pon pel ibok to panga loose doin tai do tuk lawin ton the ni chun I blow dry kan ti la tai hi salon vela bokan mangna sa ina to pon ne nom ta samhu lu tuk chunga blow dry kha thalawa blow dry don pon towelin itero phadanga mo hai itepanga iche awangwa nga minute nga vel mo towel khan itero nga chupo 70% tal towel dry kha itipot turani towel dry iti zwa khan heat protection mo seram mo manga chon I blow dry theidon chawani samhu chunga I blow dry khan I sam risel na moisture kha akal ral theya sam aro duwa sama bung duwa sama chedu ni khami 70% tal aro nuwa khan medium heat in itero photu ne blow dry yan medium le high in adjust no ma cool po ma atira medium heat in iti photanga chumizo high heat khan imang chaw turani chupo 70% aro huna han heat protection manga chuan atira medium heat in anwa high heat in imang don ne blow rai pokhama chuan adot le chon samhu chunga mutpui mo jana hai lukan suzota tero manglovin kan mutpui top angji te hi athalo ema chon samhu lutuk chunga imut khan khami ipilo mo ilukham vela han kami tui far kha atling khomanga chon kha samnen khan in chia samtana thalo ni kha samka komdua sam risel na
moisture te kha akal ral theya chon sambung om du boka chon towelin han te ro phot tala towel han khum towelin han khu phot tala 70% velin aro nu 70% vel tal han ro se ma hu nuang lovin nong de che poka poilo 70% ta ha ro se chumo serum hair serum kha I manga chon mutpui tala kha kha thajo kani sam hu nuang mutpui kha athalo ni cho chon ole kha jong khani ta se sam hu chung chang bi ha chon in lock pui ka ringa in lock pui zon ke khong takin ka video hi lo like la lo share la mi tharin zon lo subscribe bok la chon notification bell khala on le bok la chon ka video thar ber ber ta kha lo thleng zong don ni chon khong takin description kha entry ta ula video link ho lo da la ta kata han yen du ber kha link a khan chulu ta I click anga zon all something in theno ni chon ka channel kha koi takin video ho lo khan lo check out ta la lo inlet ta la tan tang na phatal video I mungi nge yang samlam pang bi ka chuan zona nei tan khan description a WhatsApp group link kala da chuan Instagram ID po kha kada kha kha lo follow in lo join tha ola zona kha lo zon le ta ola ka lo chang zel don chu ni chuan tum tum pe a chon kha jong khani ta se in the vain bye bye